الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أد بركات رمضان مهجة هي دوستوغا أقول من وقوت هيدا كورمن داهيدوغا بركات رمضان مس එකමකට්ටක خاصة كوريفاوا සෞබකට්ටක رمضان مس مෑවගෙන් දිය සෞබකමුගාවා කීත් කුර්ආන් කියවුම්ගේ ආදාබ්තක කීත් කුර්ආන් කියවුම ගල්ගොන් මෙන් එම්මෙ බොඩ සමාලුවම් වී ಕಂತತ್ತಕ ಬೇಗತು ಮೇದು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿದನ್ನವಾಲ ಲೊಬೆತ್ ಇಜ್ಜೆತಿರಿ ಅಖುನ್ನ ಅಖ್ತುಂ ಕೀತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯವುಮ್ಗೆ ಆದಾಬ್ ತವು ತೆರೇಗ ಆಮ್ಮುಕೊಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಬೆನ್ ದನ್ನ ಕೀತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯವುಮ್ಗೆ ಕುರಿಂ ವುದು ಕುರ್ಮಾ ಎ ಕುರ್ಆನಂಗೆ ಇಹ್ತಿರಾಮ್ ಕುರ್ಮಾ ಕದರ್ ಕುರ್ಮಾ ಕೀರಿತ್ ಕುರ್ಆನ್ ترتيل مغون كيوما ورتل القرآن ترتيلا ترتيلك أكرتوغ مخرجون أكرتوغ صفتكم تجويدك همتك عيقوتا القرآن كيومك واهكيكي عامك قرآن كيومك آداب تريغا ألغون من دن فريتا واهكتك أول ميتانغا بودا أليالو آلنغستوكو فاواني ألغون منك كيت قرآن الله سبحانه وتعالى مقصد كتّك باوا لبي إم ماتيوري مقصد كم غاوا قرآن آمدو تدبر كرون قرآن آمدو وسنا في كرون مي با ألغون من تريغا أنن جه منبرا ويكم غا ألغون منك ندنوه قرآن الله سبحانه وتعالى باوا لبي سورة صادق كلام وحي كرافوني كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إفتكي تمن رسكلانج باوا لبا فوا بركات تريفتك كتاب أنزلناه إليك كليك فانا تمن رسكلانج باوا لبي مبارك بركات تريفتك إفو بيان كرافوني القرآن باوا لبي مقصد ليدبروا آياته القرآن के आयत तकामत तदब्बर कुरमट्टक विस्ना फिकुर कुरमट्टक वलियतذكر أولو الألباب अदि बुद्धि का अहुलवरिंग ए आयत तकामेदु हदमको ए आयत तो का मैंग अल्लाह बयान कुराफा हुकुम फुलतका ए हुकुम फुलतोगा हुरी मतिवरिगम वा हिकमत तका अदि ए आयत तो के कलांग बयान कुरवाफा එකලාංගේ කොළදුම්වන්තකමගේ මතිවරි හැකිතක් හඳුම කුරුමට්ට එහෙම කුර්ආනකී හැම එකනි අලගොන් මෙන් zikරෙක් ගොතක් කියවම් මෑන් අල්ලාහ් බාවාලේ ෆොතෙන්න ශක්කන්නේ කුර්ආනුන් අකුරෙක් කියාෆෙ මීහක දිහ ධර්ම මෑන් අල්ලාහ් මෙම්බර් කොද්දෙබ්වා ඒ අකුරෙක්ගේ මාන ඒනේ එගුණස් අදි නේගුණස් ඒ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කුර්ආන් කියුම් මෑක්වා බෙහෙගොතම් බයන් කුරාෆ හදීස් බස්සුලුගා अलिफ लाम मीम ऐ अकुरक्कम गा तिमं कलेग फान विदाल नोमे अलिफ कीवेस अकुरके लाम कीवेस अकुरके मीम कीवेस अकुरके एगमाने की मीम कोम्मे अकुरक दिह धर्म अल्लाह लियदबान आगो एमने सेंगे अलिफ लाम मीम के मुराद ऐ आगो मन तेरे एवस मीहका एगे एचनो ए नमस एं कोम्मे अकुरकस मैंग अल्लाह धर्म या साब मेमर कुद लोबत इज्जतरी अखुन्ना अळगोन मन तेरेगा आमुक बेलेफा उन्न गोतकी कीत कुरान की वरम मतिवरी मैं फोतिक एहम बीमा एफोतुके मुराद एंगेनी वकी बयकश एफोता में तो विस्ना तदब्बर कुरमकी एई वकी वरका इल्मी गोतुं फुन्नाब उस बयकन नूनी कुरवेन कमेन नूने एविष्टुमुगा कुरानुगा मैं अल्लाह अळगोन में इंसानुन्न बयान कुरब्बा फसेह कुरब्बा फावा हुकुम फुलतका वादा नसेहतुगे इरशाउतक अळगोन में हंदान नत्ताल शैतान अळगोन में विस्नादेनी एई
wara matweri foteke wara map foteke wara fu maanateken himene foteke ehem efotuge maanai algonaka neegene e algon men kiyanes kamennete egota shaytana algomenna e fota me durukura kit qur'an ga allah subhanahu wa taala qur'an ki mu'minuna rahmatek kamga ufawari kamge khabar de fotek kamga adi mista konnanguri hidayetek kamga adi e qur'an timan raskalaange mista konna faseha kurabbi kamga walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min muddakir timan raskalaange qur'an dasko ungenuma faseha koddebba fa fotek kama ekaman ede mihaku hurito ekalaange bayan kura fawairuga ei hama ekani waki warakam mihage ilmi fembar maccadiyame nu e qur'anuge murada medu visnafi kurkuran jenik rangalu e qur'anuge huriha ayatteke ki ammukon huriha menne engene maanata kennu qur'anuge bayan kura fari ahkam taka bay ayattak ahkam taka gulunguri ayatteke ki eha bawaru ayattake nu ek ei nisbatun balafi madu ayat ehnemes qur'anuge man allah bayan kurafa wa'da nasihata irshada ufawarikam khabara narakage wahakitaka ekalan kulduwantakamge hekitaka algon men dede afradunna kuranje muamalat taka man allah ekkawanta kurma ekalange shiru kurumge nubakama swarge gufarikum khabara narakage wahakitaka mambafana ihsan teruma algon men washagen diri ule ehenim farattaka hekon ituma mi algon men zaati diri uluma gulun huri waram mativeri ayattake qur'anuga emme aadaage mihabes emme aadaage mihas visnene denegana vene ayattake man allah bawa labaf kit qur'an fasehet terikama balagat terikamuga arabin bani gonjasawaf ehen names imam shatib rahimahullah vidawani فمن حيث كان القرآن معجزا أفحم الفصحاء كيت قرآنك معجزاتك بلاغة تركما فصيح تركما عربين تريغا عرافت ميهن نكيت قرآن مني گنج السواف افد فصيح بلاغة ترفوتك جنومامت وأعجز البلغاء أن يأتوا بمثله بلاغات أهل ورنك افد فوتن نغنوينكم من الله وني بيان كرافه يا اكوس فذلك لا يخرجه عن كونه عربيا جاريا على لسان اساليب كلام العرب يا اكوس افن نونيكم عربي بهم عامكم ميهم واهدك اولي اسلوبك ام عربي بهم ميهم واهدك اولي اسلوبون اسفتكم وجام عربين عامكم واهدك اولي ميهن افතුක බොනාච්ච විශ්නේ අදි ආල්ගොන් මෙන් ඒගේ තර්ජමා අලුගොන් මෙන් දන්න බහුරවේකුන් කියාෆිකම ගවානම ඒ තර්ජමාගේ අලීගේ අලුගොන් මෙන්න ඒ කුර්ආනුගේ ඒ බුනා එච්චෙක්ගේ අසාසි මුරාද අලුගොන් මෙන්න දෙනගන වේන අදි ඒගේ එම්මේ ෆුම්මින වාසිල් නොවියස් එහෙමම ඒ ඉන්සානුන් වාහක දක්කා ඔලේ බහුරවේකුන් ඉන්සානුන්න මෑන් අල්ලාහ් බාවාලයි ෆොතේ එෆෙන් ඉන්සානුන්න විස්නේන ඉන්සානුන්න එංගේන ඉන්සානුන්න ඉබ්‍රෙන් හාසිල් කුරේන එම්විම ඒ ෆොතුගේ මෑක්කම මතේරිකමුගේ දරජ අලුගොන් මෙන් තෙරේගා බොඩුවෙන් දියුමකි ශක්කෙන්නෙන් ඔන්නන් ජේකම එහෙන් නම ෂයතෝන අල්ගොන් මෙන්ගේ සිකුණිය වද්දා එයි එක්ගොතගස් විස්නා ෆිකුර කරන් උලේ වරබ්වර මා උදගු කමෙක්කමුග දක්කා දිරුමකි එයි ෂයතෝනාගේ දම්මලි ඒ ගල්කොම ජෙහිගෙන් නුවා එයාමදු විස්නා ෆිකුර කරන් ජෙහෙන ඒරුන් අල්ගොන් මෙන්න ඒ කුර්ආනුගේ ධර්මය සවාබ් එම්මෙ හේගොතුගා ලිබි ඒ කුර්ආන මෙදුගා විස්නා ෆිකුර කරා බයික්කමුගා වෙගෙන්දාන් එහෙම කුර්ආන්ගේ බයින් ආයත්තේ කි ආම්මකො නම කොම්ම මිහක වෙස් ඒගේ මොරාදු ඒගේන ආයත්තේ තර්ජමා ගලීග අලගොම්ෙන් අරයිබම් වාහදක්ක බෙක්කම ගනවානම අනෙබ්බ ආයත්තේ කි ඉල්මුග අහුල් වරින්න නූනි නේගේන ආයත්ත අනෙබ්බ ආයත්තේ කි එවස් මිහක ඒගේ මොරාදු නේගේ ආයත්ත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ මොරාද දෙනෝඩිගම් මිසාලක සූරත් ෆෙෂේතාගේ මෙන්න අලිෆ් ලාම් මීම් යාසීන් حروف المقطعات මෙන්න වකි වකි මෙන්න අකුරුතක මොරාදු ඒගේ තෆ්සීරුග බුනයිෆා එම්මේ සහබා කි ඒ අකුර්තක මුරාද දෙනෝඩිගෙන් වනි හැම එකනේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉල්මරින් විදාලෆා වනි කීත කුර්ආන ගොරි ආයත්තක ගුළුම් මේ හුකුම්තක ගුළුම් ගොරි ආයත්තන්ගේ ගෑගණක ෆස්සතේක වරක ආයක
qur'aanuga hahas duwesat tiris ha aay bayruga fassate ekwarakan aayen ei hameken hukum daga gulunguri ayat gagada ehm bijjam baaki obbaage terega kurin isse bana kurihem wa'da nasihata irshada man Allah kuluduvandakam ge hikitaka mi kankan komme mihekas visna fikur kollima eenaage sikundiga tikkan huri minbarun eenaage ilmoga qabilukan huri minbarun eenaay denegana wen ilmuga kuriyara afa miha dunyawi ilmega kuriyara afa miha wies eenaage fannun eenage ilmun qur'aanaga ayataka med visna fikur kofiyam aamu miha nege kidmakam eena denegannan ehennams aamu miha ves enge minbar denegane ve minbar e qur'aanun algon men tadabbur ko visna fikur kuranjen egodum kurin denne feden qur'aanuga hori dharmaya sawab ge wahagetaka birorikam ge wahagetaka isse gossawa ummettawge wahakan hori ibretteri filawaltaka min evves echek algon deneganna ka kommehen figuhi mustalahatake usul figuge ilme kommen eha bodaka lazime nukure mi wahagatan algum denegannaks emima qur'anuge faada emme hegotuga qur'ani e qur'an tarjamaegge zariyain algon men maana dasko kiyewima qur'an tilawat kurma ekuga algon men khas ko rodum qur'an kiyawarge bo onnan jehe tarjamaya ekuga e qur'an kiyawa bayves hamekeni qur'aanuge ba ekko kiyawa tartiben awmuge iturun tarjumayaka ekuga e qur'aan kiyawa baybe salgomge ba onnanje eyamadu visna fikurko e ayat hukumtan algon men denegatu mattak lobet izzeteri akhunna akhutun isse bayan de faden qur'aan man Allah bawala wafani ege ayat takamat tadabbur kurumat e tadabbur kurumge wahaka qur'aanuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurafani e qur'aan kiyawa mihunnak emihunge beer fushun adi etere fushun fennane ihsas taka alamat take man Allah bayan kurafani haggu gotuga e qur'aan he gotuga tilawat ko kiyawa uleme kit qur'aanuga Allah subhanahu wa ta'ala e qur'aan tilawat kura me terega yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi emihunnaki haggu gotuga e qur'aan tilawat ko kiyawa ule adi qur'aanan hegotuga iman wa baikkamuga bayan kuraf suratul maida ga adde tibbana atuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurafani wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin rasula ya bawalebunu taketi ebamehun aduiwe hinduga kit qur'an ga ayatan ebame hunna kiyewe adu ewe hinduga tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i dekene fennane ebame hunga lotakun karuna ohre munda mansur e ayatto gawa furihama maanataka e ayatta bawa lebi faratuge mativerikan e na ihsas kurvi e na lolun karuna annati fenna mimma arafu min al-haqq haggun ebame hunna egunu tagetige mativerikamattak يقولون أميون دندوانه ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين علمن غيرس كلاكو علمن إيمان وجامه هكوا ميهون غترين علمن لبواندي أهل كتاب إن كوري كمان الله في باوله ميهون نفس هدايته كمغو خيار كوري ميهون نكيت قرآن كه آية تلاوة كوري أدو إبنيما القرآن كيف أديهم ميهون إنجي أي حقو تدوكا إسام فشين إبا ميهون qur'aanuge aayattakun asarkun ebaamehunge lootakun karno ohre munda haaluga man Allah hadratuga ebaamehun dannawaane alamen iman vejjame e fotun ebaamehunna engunu hagguge matiwari kamattaka adi haggan hekiwa mehunge terega alamen liwwande ebaamehun Allah taala hadratuga du'a dannawa suratul anfal ge devanayatuga man Allah wahi korwani innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum hagigi imanakun iman wa mihun wakan kashwari ebamihun gatuga man Allah ga matwari isnufulu zikr kurawjiyam wajilat qulubuhum emihun ga hittaka birweti kamwat ematwari zaat fuluge habawantaka himmacha as ebamihun ga hittaka birweti kamwade gende e birweti kama ekuga wa idha tuliyat alaihim ayatuhu ekalange ayat tilawat kureven fashaf kamuga wanama زادتهم إيمانا نبامهم إيمان كان إتروك عند آيات توجسوب أي متور زاد فلوك كلام فلوكان إلهه بس فلوكان إلهه وحي كم مي ألاك كمفتن إيوه مدني
matiwari zaat fuluge haabontakan himmachen as birwetikan ihsas kurawi matiwari zaat fuluge kalam fulu basful adiyem feshima زادتهم إيمانا إبامهم إيمان تريكن إتروجندة وعلى ربهم يتوكلون أدي إبامهم برس كلام وكيل كره توبة سورة ستيك سويس ونعتك مع الله كرافني وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا سورة باوا لوجهكم غوانما إبامهم ترين ميهم بنا ولته أيكم زادته هذه إيمانا مي سورة كسوب تبامهم ترين إيمان كان يتروي كم بيني إيمان كهول ورينج إيمان تري كان يتروي منافقون نباكما نيجاني كان سورة كسوب يترك إبامهم يتوغا حسدار ولوري كان يتروى من ده فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون إيمان بمستكون دنّ فاي إبامهن سورة كسوب إيمان تري كان يتروى جنده وهم يستبشرون أدي إبامهم إبّك عن إبّك آية توغا أفاوركم خبرون أفاوركم لبيغنوله آية تكامل هيغو توغا تدبر كو وسنا في كركرا ميهونغ صفته تريغا ماغ الله وحي كرافني قل آمنوا به أو لا تؤمنوا تبامهم إفتن إيمان واشي نوتن واشي إيمان بيس نوبس إن الذين أوتوا العلم هم كشور علم دون ميهم من قبله كالإيغ كوريغا إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إبامهن القرآن آية التلاوة كورم فشافكم غوانما إبامهن مون وتا إبامهن سجدة تيروان ويقولون الدنوان سبحان ربنا علمن برسكلاك ويبرسكلاك هو الطاهر وانت كماي إن كان وعد ربنا لمفعولا علمن برسكلاك وعد فلكي تنفيذ كربيجن دان وعد فلكم غاوي ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا أدي باميهم مون رمون سجدة تيروانه ويزيدهم خشوعا أدي إيج سوون إبامهن خشوع التركن يتروى جندان هم بما أقول من علم اللي بيجكم غوانما علم كنتيجة كي القرآن كآية تكامل وسنا في كركو آية تكسوون هتك بيروتكن أس إكوغا مون وتا نكمتكما كو سجدة تيروى لولون كرنا أهرا حالوغا خشوع التركما بيروتكن يتروى جنديو إفده خشوع التركما بيروتكم يتروى نداكم غوانما أقول من علم مدوغا سوال فدنجة أي قرآن الله سبحانه وتعالى كلام علم ده بميهون سيف كربا فواني آية تكسوون هتك أسر كرا سجدة كرا لو تكون كرنا أهرا باي غتوغا مع الله سيف كرا فن إتن آية مفدين سيف كرا فكترين إن آية إترا أول دنوالا فإن نكتاك جهلان الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الله سبحانه وتعالى هي بستك فتق صفاقة باوالف متشابها ماتوري كما ماكمغا افد وجنبا آيتك الله باوالف فتق صفاق مثاني جنا تكرار كو تلاوة كروي فتق صفاقة القرآن مع الله باوالف تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إبامهم برسكلاغ بريتو آميهم هنگڑو بيرون ترترو على جندة آية إبامهم أدوهاف آية كيواف ثم تليل جلودهم دين إبامهم هتك إبامهم هنگڑو تك مدمول وجندة وقلوبهم إبامهم هتكاي إلى ذكر الله الله سبحانه وتعالى ماتوري ذكرك إبامهم هتكاي إبامهم هنگڑو تك مدمول وجندة ذلك هدى الله أي الله سيدا وجنبا هداية يهدي به من يشاء هداية إكلانغ إراد كرب علىك مغدكوي ومن يضلل الله فما له من هاد إكلانغ مغفرة دا في ميهك إناغ نيغاني كما نبا عمل سوون إكلانغ مغفرة دا في ميهك هداية دكاني إبس فرات النوي إس بيان بدي آيتك أو من إغني آيتك كامد وسنا فكر كرا ميهم
ebamihunge hig e ayettaka madoligen dak adi ya ekuga ebamihun birwati kama ekuga roe hadakan adi ebamihunge khushu etterikan ituruwegen dakan adi ayettago sobu ebamihunge iman terikan ituruwe in ayete kiyawalu maffuga e ayetun eenaage hitak kuri asaruga sobun e ayetun eenaage hital libunu hingama johumuga sobun be ikhtiyaruga e ayen eena devana faharan anikka vesta kurar kolla visna fikur kolla e ayetta kamet bay fahara bayn ayetten egotatta kurar kollumun adi kuriyevvore ituru lazzatu eenaage hital libigende den eya ekuga e ayetetta kurar ko kiyawalumuge lazzatu eenaage hita libe munde e ayetta kamet visna fikur kurame eki mismi hunnan eki ayetun qurani eki asar bayim mihunna azabge ayatun bayim mihunna niyamattoga ayatun bayim mihunna kurige isse gossawa ummettaka millattoga wahakan asar kore efada ayaten faahaga kuravijjekam gawanama e ayate ginegene anta kurar ko kiyawa hitan e lazzata hingama jom hodumake keet qur'an kiyamuga emme boda algom samaluwan jene ekkant ame ayekuga isse bayam de ayatakun ebamihun ufawarikamge basharat libigan nakama hame ayuk ebamihunge hanganuta biruwati kama ekuga turturu alagen da kama hibihi nagagen da kama e ayetta ade unima e ayetta kamed visna fikur kurima adi allah subhanahu wa ta'ala biruwati kama ekuga romunda halu ebamehunge munwata sajide tiriwa kamuga iswedi ayettoga allah subhanahu wa ta'ala wani e qur'ana med hegotuga tadabbur kuramihun bayan kurawaf asma bint abi bakr allah ta'ala anha kiban riwaya vidalwi كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرئ عليهم القرآن كما نعت الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب بيكلون صحابين إبيكلون كاتوغا كيرت قرآن كيويجكم غوانما قرآنغا من الله إيمانغا أهل ورين سيفكروا فإوا فدين تدمع أعينهم إبامن لوتكم كرن أهرم فشي وتقشعر جلودهم أدبامهم هنغرتا ترتر على جنده آياتو غوا ماتوري مانتك آياتو هابتك لو بدي زتري أخونا أختم أقول من حياة أمدو بسنا في كل كلن بجه بركات رمضان ما هي أكيد قرآن ومسروجا أقول من كيد قرآن كيو من دايروجا قرآن إكلون أنكولا كيوا نما لاروجا كم آياتك مدو بسنا في كل كوجنتو أقول من هيتك بيروتك أي kong ayete kiyawaagento algolmege lolun karuna ai kong ayetetto devana faran algolmen takurar kolla hivvi kong ayetetto e ayete kayaku algolmen waraggina wagutu heda kura fada matirigamba maanateken huri ayeten algolmen kiyevi ein evves kamen algolmen nang ihsas nukurwe nama evves ayetekun algolmenge iman terikan iturwa kamuge ihsas nukurwe nama algolmen mang allah hadrata birwetuwe lolun karuna omuge ihsas nukurwe nama algolmenge iman kama efotak algon men hituga oy lebba meduga algon men muraja kurang ebeje algon men nafsu muraja kurang ebeje e futan hegotuga imam vi mihum men allah mifada sifatakun sifakurwa fa vi iruga mi alaya kon sifetto libifawani mi alayan e ayattaka meduga fikur koggen kon sifetto qur'anuga bayan ko wara huri mi alagen asawti nekkamuga wanama e fada sife nekkamattaka ves algon men lolun karuna horang ebeje e sifatan algon men gaga netima ves e ayettakun algon men asar nukurati ves algon men asar koggen roe ekalang adrutuga birwati kama khushu' etterikama ko sajide tirwanji lobedi izzeteri muslima khunna algon men teren komme mihe gatuga suwal korewonas hama komme mihe kos bunane kit qur'ana ke barang algon men efotet deke lobiwa fotek shakken algon men efet deke lobiwe ehnames kobato efeddeki algon men lobiwa kamge alamat echeddeki algon men lobi wejjekam gwanama ehituga matiwari maqamen eddeve eha ekuga vihaves gina wagutu algon men heda kura hibbe e deku e fenunima e atujehunima e kiyawan libunima ega adu yunima algon menge hita arama lazzat libe munde ehnames bisna fikur kollambi man allah ga matwari fotan algon men lobiwa kam da'wa kura eruga e fota ekuga wagutu heda kurang algon men fuhiwa nama e fota ekuga wagutu heda kurumaki algon men bodukam ekkamuga wa nama adi hama qur'an mushaf naga iruga nidi asken ehenkamakan algon men dan jehe nama ek mane ki
e lobige da'wa e rangol da'wa ennone lobiwa echcheka eku lobiwa farataka ekuga miha heda kura wagutu ei emme shauguweri wagutu ena beenme nuwane e baddalun nimmafa e fel lappafa en taaka daksh adi daruri hajaten ene jegen e fel lappafa dies fisari awahan alun anekka e rujuwa hibwane kivegen to ena gehituga e matiwari kalam fula lobi deifawati embima e qur'anan algume lobi kurakam gwanam e qur'ana ekuga gina wagutu algume heda qur'ane salafus salihunge amalan algoden balala rabballawa am usulukum balafiyam kit qur'an tindu havre awahan huttu nabiy sallallahu alaihi wasallam wani mana kuraf ei makruh hokame am masarto gehen namas barakat ramadan mahuga bay bekalun kit qur'an dualak ifar khatim kuraf imam bukhari rahimahullah dualak ifar ramadan mahuga kit qur'an khatim kurwakum gwaridon yas al imam ash-shafi'i rahimahullah Ramadan mahuga fasdolas khatim kurbaakam gawaridun as Ramadan mahuga khasako dualaku defar egman dualaku defar Qur'an khatim kurve Ramadan Imam Shafi'i rahimahullah faraplu sahha magum waridu as algun men ajabu antariswane kihinen he ebe kolun eha war Qur'an ki algun men dualaku fotennu bagadir fotek kiyo minaga algon men kirit qur'an war baawar kiyewi kamang algon men ramadan maslimunima ufa faalukon hingama jehegen nikumegen daani mahen nimegen dairuga ifhar qur'an huttun kamuga wis ekam salafus salihun ennu qur'ana kebe fulun hedu kurai ibnu mas'ud allah taala anhu ammuko komme hukuregga qur'an khatim kur ramadan maswadejam komme tinduhakon qur'an khatim kur bay bekalun ramadan maswanima hadis ilma ehnihen kankama wagutu uskurumuga dukurabba fahame ken qur'anan ebe kolon husse wada ganna ek mane ke bat ek mane ke e qur'an ebe fulung hituga deifa matiwari makanat abadu qur'an ek wagut heda qura hinnuwa kam gwanam keto qur'an kiyawa algo menna qur'an ifa fen ifa ishi dejja wagut kom sen kam ganchi efen ifa osho wejja phonum balames efen ifa osho wejja erukla war nidiyat media ga social media ga mas ekeki post ku mas fenna huri hatchen algon men kiya e phone qur'an noni qur'an ga phone ga qur'an ga application en ala fotakas adi ei algon men qur'an kiywane kino phone ga huri ha hewchen ala futtakas ege mane ke ei algon men hevi en nona kiha wagutetto e qur'an ko hede ko kiha waguten hede ko genda duwar ko defar qur'an khatim kuren maqsad ki kommen algomen avassaha qur'an kiyamenu algomen danna nukta ki e qur'an deke hadaha bodal lobiwatiye eha gina wagute qur'an ay ko heda kurani allah subhanahu wa ta'ala ekuga wagutu heda kurun kamang ebe konna feni wada gannawati e matiwari ilahuge kalam fulwema e matiwari ilaha kura lobi e kalam fulan ebe amen kurati eha gina wagute qur'an ay ko heda kun algomen tarawih namadan huttunas algon menge digwajja warabboda fuhe faagona mitiben ehnnonto abdullah abakr vidalwoni timammen abakr faanu vidalwaadu essevime timammen timam bekanun ramadan mahuga reganu dambar kiyawa vidalu damanamaad kuramun gos miskitun namaad kon nimigen waran avas avah geyak gos khadimun gaatuga buname avah kaayati koleg gennashe fajurla faane reganuga fadis namada warakkari wandenge befulun tibba namat ebbis kana fuhi kamennet ei astu lobi algon men hituga e darajen elobi netima algon men niden nives algon men fuhi wanis algon men gayawa echen algon men hitawa echek kiyawa nama kiya nama aduiwe nama kitem merekos algon men hela tibene adu hammese balams ehwa amille nafsu muraja kor beje kiha warakatto e qur'an ge lobi algon men hidagoti emme faw awul dannawalani e qur'ana me tadabbur kurmata kurin denne fadein ayat takrar kurmaki ei waram muhimmu kame nabiy sallallahu alaihi wasallam e ayat taka ekuga ekelek faana bay dere qur'anu ge emme ayat taka ekuga regonu dambar namaz kurf emme ayat
إن تعذبهم فإنهم عبادك المائدة ستيك أشار هنا إن تعذبهم فإنهم عبادك إبرس كلام إبامهن عذاب دبوانا مس إبامهن كي بيلاه قالون مانے کی بيلاه إبامه برس كلام إمن كي بيلاه قالون إم كلام حضرة رحمة كذلك فانا أميد قرباني إن تعذبهم فإنهم عبادك إبيلاه إبامهن عذاب دبكم قابين مس إميهن كي بيلاه قالون إن تعذبهم فإنهم عبادك إبرس كلام إبامهن عذاب دبسي برس كلام إبامهن كي بيلاه قالون وإن تغفر لهم إبرس كلام إبامهن فاف السواكم قوانما فإنك أنت العزيز الحكيم هم كشور إبرس كلام عز وانت حكيم وانت رس كلام إبامهن فافة فسموك إبرس كلام عز وانت كان لبين إبس قلوا من نونان إمن ماف كربيس أدي إمن كفرويس إكلام حمد لبوديكم بارس كلام هم ريغان دا هتردم من الله رحمة أميد كربا هميكني مي آيين إكلام فان كيوا وداروي سورة الفاتحة فوق إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ما أنا أقول من رجال الدسك إنجي تكراركم آيتك ما أنا يامد وسنا في كورك كيوم فشافكم قوانا ما هم حقيقة تجس آية إينا جهتا أثر قرآن آيتك ما أنا يامد أثر كون إني لون كارنا أنانه ريغون دمبر إكنما إكني إده آيتك ما أنا يامد وسنا في كورك جن آية تكراركم كيوم فشافنا ابن القيم رحمه الله بدالوني فلو علم الناس ميستكون إنجينا ما في قراءة القرآن بالتدبر وسنما في قراءة تدبر القرآن كيوم فادا إنجينا ما لاشتغلوا بها عن كل ما سواه القرآن فيها هريها كما كون جميعهم دروا جنان إن هريها كما دوك الله في القرآن جميعهم مسؤول وانه فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية بسنا في كركر ما يكون آية كاهمين إنا آس وهو محتاج إليها في شفاء قلبه إنك هت الشفاء كان آية حاجة تريواك مانكي إنك حاجة إنك بينما آية قولك من إن فاه كره كررها آية تكرار كراشه ولو 100 مرة ستيك فارنمس كيواشك مان آية إنك هتن أسركم إنك حاجة إنك حالة قولي آية فاه كره بجيا آية كهوتش كيواش كيوا تكرار كراره ستيك فارنمس إنغاس فارنمس إكي بيجنتو ستيك فارنمس تكرار كو كيواشه ولو ليلة ريغ هتر دمنمس آية تكرار كراشه هني فقراءة آية بتفكر وتفهم آية وسنا في كرك التدبر كون إيج مانع إكوغا إنجين كيون خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم هيوكم بودوغن بي विष्णु फिक्र ख्याल नेति कुरान एक्कों अनेक्कों क्यों मबरस ये आयतों के ने तरबवी को तुम फायदा को कुरान में विष्णु फिक्र को फअनफअ लिलक़ल्ब वअदआ इला हुसूल الإيمان इतकुरार कुरम मा फायदा कम बड़े ए नगे ईमान कंग इतरोमा अदि ए नगे हित कुरा है असर वذوق حلاوة القرآن अदि कुरान क्यों के लज्जत ए ने मा बड़े लिबिगंदे ए ना हिता गुले ए नगे हाजता गुले हालता गुले आएंगे ना तकुरार को गुस ए नगे हितंग ए आए बनीमा ए कुरान में दि लोभ जही ए कुरान ए नगे हिता ए को गुली ए कुरान की ए नगे हितुगा अशगिम फावा ए लोभी कुरा अदि अलुंग अंबरा ए अन्न हिब्वा ए चिक्कम गाय असां बेकलुन सौ मिगोत मिकं कुराफनी बाय बेकलुन रेगन हतरदम बायं आयत का एक्कों हेदु कुराफोए वकी आयत नुंग ए बेकलेगा अमिल नफ्संग बड़ा गुले एवेकले हाजता हालता गुले आयत फिनिज्जा बम्मीहुं बलि हालतुगा शिफा बेनुवा हालतुगा इफद आयत कुरानुगे बोरी मिस्तकुं दरनि वेरिं हाजत तेरिं मे फाफ वेरिं तौबायं एदे मीहुं मीं कुम्मे आयतें एस जहुनीमा हे आयत कं हुट्टि तकुरार को कियों वे यामद विष्णा फिकुरको एगे फायदा मा बुडुआने एब्बिस काला विष्णु में ख्याल नेति मुले कुरान कियों मबरस एम लोबेत इज्जति रखों ना वक्तुम रमज़ान महिगा एम्मे बड़ा समालो कंदें जे कम की ए कुरान के आयत का में विष्णा फिकुर को ए कुरान अलगों में हितु तेरे वन्ना ने गोतगा
قرآن کے لوبی الگم ہتو کا اشگنان گوتا کے قرآن کیوں اللہ سبحانہ وتعالی على منك افدا صالح تقوى وري قرآن دك لوبي قرآن آيكو جنا وقت هيدا كرا هبا قرآن آية تدبر كيوا بكم غلباش هذا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.